Ini Kinong yalam ka RBYF bat FKJGP nong thamai unit. Kila penremjur ya kiru dusman kibalet ban berat yak masih balayap hapo kawa umran bat kabahap hapo kasnong nong thamai umsning. Hitei kinong yalam kibakan thop ya uyalap kupar khasian. Finance Secretary kanong thamai unit bat usyam makri President FKJGP nong thamai unit. Kila ong bakanong rim kabalapan sngokya yaki kadai namar kham harum jong katai kajaka. Bala berat yak masih ladon katelong tan umbam bat kabalasam syakisnong ba per hasor nong po. Ka RBYF bat FKJGP nong thamai unit. Kila maham yakinu kibriu bakimbit syuk banle yak bakum ketika kamlet dusman. Namar omtang bakade hajan katelong tan handaikan sa penjabo ru yak ketika wa. Kaseng kalalet banjurip bat lap shisha baka masiyap kaladon hapo ke cek dam. Kabadon hajan ke jingking banlet syakitain maurong. Kam hadian jong ketiga jenglet jurip dakinong yalam ka RBYF bat FKJGP kayo jengtip baladon kibriu kibalet ban tamno ya ketika masih na ketika wa bat kibalalet ban tepno hakandau.